Dobrodošli na kanal Jueko televizije i u još jednu emisiju Jueko popodne. U okviru ove emisije imat ćete priliku da vidite zanimljive priloge, slušate dobru muziku, a mi ćemo odmah da krenemo sa jednom lepom vešću. Naime, naš grad je dobio treću senzornu sobu i to sve zahvaljujući Adri iz Srbije. Stoga, moji i vaši gosti jesu direktor Adra Srbija, Igor Mitrović, dobar dan. Dobar dan. I defektološkinja u osnovnoj i srednjoj specijalnoj školi Žarko Zrenjanin, Anika Liščević. Dobar dan. Dobar dan. Odakle ideja da se vaša organizacija uključi u jedan ovakav projekat i školi pokloni senzornu sobu? Naši dobri prijatelji iz udruženja Zajedno su godinama pokušavali da sa ostalim kolegama i drugih organizacija ponude neku vrstu podrške deci koja ne postoji. Mnoge druge organizacije su već to radile, senzornu sobu, integraciju i ostalo što je za to vezano. Međutim, shvatili smo da postoje dve velike potrebe koje su još uvijek nezadovoljene. To je da se obuhvate sva deca i mladi koji imaju smetnje u razvoju i da budu uključeni, pošto kapaciteti dosadašnji nisu bili dovoljni da obuhvate sve. I naročito važno je bilo da nešto uradimo zajedno što bi obuhvatilo najvažniji uzrast. To je zapravo decu u najvažnijem uzrastu, kad se još mnogo toga može brzo popraviti. To je taj uzrast od 0 do 5 godina. I onda od 2011. smo godine tražili sredstva, mi kao Adra i udruženje Zajedno, i konačno smo došli do toga da kad nisu drugi donatori mogli da odvoje sredstva, mi smo pronašli nekim svojim fundraisingom sredstva i uložili smo u, po nama, jednu veoma lepu priču. Škola Žarko Zrenjanin je postala taj glavni partner, u smislu da su oni ponudili svoje prostorije, pošto inače su škola koja radi sa decom sa smetnjom u razvoju, i cilj je bio da se omogući jedna dobra, aktivna senzorna soba. Kasnije će koleginica da kaže više o tome u čemu ona različita od drugih senzornih soba koje postoje, koje rade, i da bude otvorena. Dakle, da kao što je škola javna ustanova, da se omogući ne samo učenicima škole, već i svim onima koji imaju pratnju defektologa da koriste samu senzornu sobu. Tako da taj pripremni rad, nabavke, opremanje senzorne sobe je završen pre nekoliko dana. Danas je bilo lepo svečano otvaranje i mi smo ponosni na saradnju, naročito sa udruženjem Zajedno, sa 3 sjajne osobe, sa Vesnom Gavrić, koja je ujedno i zaposlenik škole, Suzanom Čepom i Snežanom Maravić. Velika energija uložena zajedno sa ljudima iz škole da se to odradi i mogu da kažem jednu stvar. Ljudi iz udruženja Zajedno, kada su mogli da izaberu gde će biti senzorna soba, odlučili su da to bude u školi, što je bio jedan veoma lep gest, zato što je škola prosto sa boljim kapacitetima, prostornim za tako nešto. Tako da je ovo projekat koji je ne samo koristan, već je i lep primer saradnje donatora, nevladinih organizacija, roditelja, sjajne podrške roditelja i škole kao jednog centra koji okuplja sve to. Zbog čega je ova senzorna soba specifična? Ova senzorna soba je vrlo specifična po tom pitanju što ona zahteva aktivno učešće deteta u samoj integraciji. Jer ako pođemo od toga da je senzorna integracija u stvari sposobnost mozga da obradi čulne nadražaje i da da adekvatan odgovor, to samo po sebi objašnjava da je u stvari senzorna soba opremljena visoko specifikovana prostorija koja je opremljena takvim sredstvima i takvim pomagalima gde su deca sposobna sama da svojom aktivnošću, svojom igrom, eksperimentišući, dođu do nekih nadražaja, a samim tim da njihov mozak nađe adekvatan i cilju usmeren odgovor na to. Nama je velika čast što smo dobili senzornu sobu i veliko hvala, jer godinama već razgovaramo o tome da je to jedan trend koji se koristi svuda u svetu i koji daje izuzetno dobre rezultate u radu sa decom sa psihomotornim nedostacima, ali isto tako i deci sa čulnim nedostacima koji se mogu prepoznati već na nekom najranijem uzrastu ili u nekom predškolskom uzrastu, i ti neki pokazatelji mogu da ukažu na to da korišćenjem senzorne sobe može da dođe do popravljanja
tih oblika neadekvatnog ponašanja ili neadekvatnih odgovora i time da se popravi stanje deteta, ponašanje i učenje. Koji je bio cilj samoga projekta? Ono od početka što ste želeli da postignete? Pa da prepoznamo šta je već dobro urađeno i da se neke prepoznate preostale rupe u tom nekom sistemu podrške deci, roditeljima koji imaju decu sa smetnjama u razvoju, da se popune. I kako smo najbolje umeli i znali uz pomoć pre svega ljudi koji su tu iz lokalne zajednice, mislim na ljudi iz udruženja, iz škole, iz lokalne samouprave, smo shvatili da je ovo najbolje. Dakle, omogućujemo da to bude prostor dovoljno velik da koriste ga deca iz drugih škola i generalno iz lokalne sredine koje nisu obuhvaćene nikakvim programom. I naročito ono što je sledeći korak da se obezbede sredstva za angažovanje defektologa koji bi bila pratnja ovim dečeci, dakle najmanje od beba, od 0 do 5 godina, kada se najveći boljitak može i ostvariti, taj psihomotorni. Da li imate još slične projekte, recimo u nekim drugim gradovima, da vaša organizacija otvara senzorne sobe ili je Subotica jedinstvena po tom pitanju? Subotica je sa ekipom koju sam već pomenuo bila prva koja je sugerisala nama kao njihovim prijateljima gde bi valjalo ulagati zato što su deca u pitanju, zato što ako mene pitate deo društva koji su pravi heroji ovog društva, sad bez neke patetike, ali stvarno je tako, su te porodice koje toliko energije, dodatne energije i ljubavi ulažu da bi obezbedili jedan lep, human, topao život svojoj deci. Uprko svim vetrovima u prsa koje dobiju, mnogo jačim vetrovima od nas ostali koji kukamo, jel? Deca su u pitanju, te porodice, država koja se bori sa svim i svačim, obično prvo zaboravi one od kojih najmanje ima koristi. Moram to tako da kažem. Šta vredi da ulažemo u tu decu? Jesu ljudska bića, ali kada ona nikad neće biti s tim performansama, neće toliko korist društvu imati od njih. I to je, nažalost, logika koja osvaja polako i ko zna koje sve umove. Ja ne bih to baš rekla. Deca u oni su osnovnoj baš srednjoj školi, Žarko Zrenjanin, bez obzira na psihičke smetnje sa kojima se susreću, oni imaju razne rezultate. Pre par godina su imali hor, pa onda znam da je ekološka sekcija, pošto ja se životnom sredinom inače bavim, izuzetno aktivna. To da, mislio sam na logiku koja je neumoljiva, ako hoćete, tržišna, a to je da ovom društvu trebaju ljudi koji su zdravi, pravi, produktivni. Stari, bolesni, ružni ili kako već, su manje poželjni. Sad govorim o talasu koji nas zapljuskuje. Mi se srećom, jel tako, dogovorit ćemo se, odnosno složit ćemo se, odupremo tome, ali govorim generalno da je, ako je negde lepo pomoći, treba pomoći tamo gde nemaš koristi za uzvrat, nego prosto pomožeš ljudima, roditeljima i deci da pružiš im šansu da izgrade human, dostojanstven život, ništa više od toga. Ali da se vraćam na pitanje, odlično ste pitanje. Kraljevo je sredina gde smo mi to već radili i otvorili smo senzornu sobu manju, ali jednu slatku, lepu, korisnu. I možda budemo još negde mogli da otvorimo, zavisi od... Birali smo sredine gde smo već imali dobre partnere i u lokalnoj zajednici i u organizacijama, tako da to je Subotica i Kraljevo, ali bit će sigurno takvih još. I šta će sve deca moći da rade u senzornoj sobi? Malo da objasnimo gledaocima, mislim, senzorna soba zvuči možda onako sad. Prvi utisak koji ljudi imaju ili prva pomisao na senzornu sobu je zamračeni prostor koji ima milion svetlosnih i zvučnih draže. Ovo nije to. Znači, to je soba za opuštanje o kojoj sam pričala. To je soba za opuštanje koja inače služi za decu koja su duboko poremećena i služi za njihovo opuštanje da bi mogli sa njima bilo šta raditi. Ova soba, kao što sam na početku rekla, služi za aktivno učešće dece. Jako je lepa. Kogod je nije video treba da dođe da vidi. Znači, kao prvo ona je sastavljena od različitih strunjača koje su dole postavljene na zemlji, različitih boja, veličina i debljine. Zatim imamo bazen sa lopticama, različite ljuljaške,
Zatim tu postoji interaktivni zid za penjanje, zatim interaktivni zid za razvoj manipulativne spretnosti dece, razvoj ruke, razvoj grafomotorne sposobnosti, kroz različito povlačenje, kroz različito ljuljanje, kroz različito, znači i bit će tu i slušnih nadražaja, znači puštaće se neka muzika, ali ne u smislu opuštanja, nego u smislu razvoja sposobnosti dece. I koliko dece sada u jednom momentu, da tako pitam, može tamo da bude? Da li svako dete mora da ima defektologa ili defektološkinju sa sobom ili će tamo biti 2-3 ljudi koji su predodređeni da to rade? Ili jedna je osoba dovoljna? Kako će malo funkcionisati? Tretmane u senzornoj sobi rade defektolozi koji su prošli obuku senzorne integracije i najbolji efekat u senzornoj sobi se postiže 1:1. Znači, jedan defektolog koji uvodi jedno dete. Bitno je da to dete koje ulazi u senzornu sobu doživi samo ono što se nalazi u sobi. Zato se kaže da defektolog koji uvodi dete ne treba da ima šminku, ne treba da ima nakit na sebi, što je jednostavnije obučen da se dete može skoncentrisati, da govorimo jednim monotonim glasom, znači da ne budu to stimulacije koje će dete dobiti, nego ono što mu nudi soba. A u sobi dete puštamo da se samo igra, da samo istražuje, da samo koristi, jer to su u stvari deca u takvim momentima pokazuju šta je ono što njima najviše treba. Jer oni će se uhvatiti za stvari koje njima najviše prijaju, najviše im trebaju, a to su uglavnom stvari koje će stimulisati taj deo koji je najviše oštećen. Tako da se u suštini radi 1:1. Postoje momenti kada može defektolog koji radi tretman, ako po njegovoj proceni, da uvodi po 2 dece ili može da ulazi i grupa dece, ali to sve zavisi, znači, od sposobnosti dece i od ujednačenosti njihovih sposobnosti i od defektologa koji vodi tretmane. Ali najbolji efekat je 1:1. Na početku emisije ste rekli da u principu neće samo deca iz škole, nego sva druga deca i roditelji koji budu želeli da njihova deca prolaze tretmane u senzornoj sobi da dođu. Sad, kome oni da se jave? Na koji način? Gde da se prijave ili je samo dovoljno da dođu? Projektom je predviđeno i tako je dogovor napravljen da je soba namenjena, znači, za decu škole Žarko Zrenjanin. Osim toga, za decu koja dobijaju podršku u masovnim školama, u školama lokalne samouprave, gde naši defektolozi iz škole pružaju podršku i tu decu će isto tako moći da se uvode u senzornu sobu. A treća grupa je to što kolega stalno ističe i što je zaista vrlo bitno, to je taj uzrast dece od 0 do 5 koji je jako neophodan da se obuhvati i da se u stvari postižu najbolji rezultati. Jer svi mi znamo da je to razvojni period koji je najosjetljiviji, u kojima svaka vrsta tretmana ima najbolje efekte. Ali, znači, tako smo napravili neku listu prioriteta. Gospodine Mitroviću, kakve su vaše očekivanja od samoga projekta? Rekli ste da već u Kraljevu postoji, ali manja, pa pretpostavljam da tamo znate neke rezultate. I tamo je otvoreno pre mjesec dana, tako da nije velika razlika. Pa, očekivanja su da to funkcioniše kako treba. Mislim da je škola odgovoran partner i faktički ta senzorna soba je predata školi sa punim poverenjem. Uz podršku drugih organizacija, kao što je koleginica rekla, očekujem da postepeno se bude obezbeđivala podrška defektološka što većem broju dece, sve većem broju dece i da na kraju, što je moja lična najveća želja kao laik, jer ja nisam iz struke, je da deca, da pre svega detektovanje svega onog što su smetnje u razvoju se događa što ranije i da svi u tom lancu institucija imaju u vidu i još jednu senzornu sobu i da šta god je sistemski neophodno da se ubrza detektovanje i svest roditelja i njihova informisanost kako da primete, kada primete, kako i gde da se jave za stručno mišljenje, interresorna komisija, sve ono što je u tom lancu, da će se pronaći sredstva da ta deca
za koje već znamo, ja znam, znači nije nepoznato, tačno se znaju koje su dečice u pitanju, ona su praćena, da će se obezbediti sredstvo da se obezbedi njima i defektološka podrška, jer na to se čeka. Imamo tehničke uslove, ali i neki ljudski resursi su neophodni. Tako da mi nastavljamo da tražimo sredstva i za to. Koje projekte još vaša organizacija radi? Pa kao i mnogi drugi, u Srbiji smo, nažalost, bili zaokupljeni podrškom populacijama koji su bile pogođene poplavama. U Krupnju, Paraćinu najviše, u Kladovu i okolini. Tako da, dragocena su ta iskustva, zato što znate kako mediji isprate prvih 15, 20, 15, 30 dana i onda čak i tako jedna velika katastrofa ostane potpuno na marginama i poneko nešto napiše ili se progovori o tome. Prilika je da budete tamo, da budete među onima koji se bore za sebe i da budete neka podrška. Tako da to je jedna glavna grupa aktivnosti i treće, ne zaboravim, sa raznim zanimljivim partnerima pokušamo da podignemo svest o nasilju nad ženama. Evo, malo pre smo govorili kako je danas i dobro to pomenuti. Sa Beogradskim dramskim pozorištem pomažemo gostovanje jedne njihove sjajne predstave Trpele u 4 grada u Srbiji. Preksutra će biti u Leskovcu, u Nišu, a u februaru u Novom Sadu i Somboru. I poenta je da i s naše strane se malo kroz tu predstavu i kroz tribinu koja dolazi sa publikom posle predstave podiže svest, a snižava tolerancija prema nasilju. Jer mislim da to nije samo posao javnih institucija i vršilaca vlasti, već svih nas koji smo nekad ravnodušni, nekada smo možda čak i deo sa ove strane, oni koji vrše nasilje nad onima koji su slabiji. Tako da prosto budemo društvo gde se ne toleriše, što je, neko bi rekao, utopija, ali moramo da guramo u tom smeru, nemamo drugi. Pošto je danas 25. novembar, Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, poslednjih godina, barem ja sam došla tu do nekih podataka da je malo povećano i nasilje nad starijim licima, ali i nad osobama sa invaliditetom. Namerno kažem osobama sa invaliditetom zato što se misli na muškarce i na žene. Sad, da li ste vi, recimo, susretali se u svom radu kao defektološkinja sa tim nekim problemom kod dece? Susretali se jesmo, ali mislim da ja iz ličnog iskustva govorim, nisam imala priliku da to bude, da primetim da je to možda češće nego što pričaju druge kolege po drugim školama. Znači, u školi samoj kao takvoj ne. Ali ima naravno svakakvih tužnih priča i u našoj školi, porodičnih tragedija, socijalnog zanemarivanja, porodičnog zanemarivanja i ostalih stvari koje su vrlo aktuelne, a s druge strane sama taj promiskuitet koji se često govori u našoj kategoriji zna da bude iskorišten ili u tom smislu možda veća doza, jer oni možda manje znaju da se čuvaju nego neki drugi, na njih više treba obraćati pažnju. Ali iz mog ličnog iskustva, znači, ne bih znala reći da je značajno veći procenat u odnosu na neke druge škole. I za kraj razgovora imate nešto da dodate da je bitno? Sve smo rekli. Ja sam makar sve rekao. Pa ja bih da se zahvalim ovako i javno na donaciji što je škola konačno dobila senzornu sobu, jer ovo je zaista bila jedna duga borba da konačno dođemo do tako nečega. Tako da hvala puno što smo došli do toga i nadamo se da ćemo opravdati to što smo je dobili i što ćemo raditi punom parom i da ćemo postizati dobre rezultate. Hvala što ste bili gosti emisije Eko popodne. Hvala na pozivu.